Ninayokuwa tumusiaisi watindane saa ni udhocha na moko ilindi wa kilungu cha dhambalala vale tutungia miatu ila indini wa mitwano ndini wa misina ndini wa ndosito nikenda ukethi atina kainge nyumba ya mina na kuomboka na endi tika lipo tukavikia na utambani mwe kuma yungi na muthia wa kilungu kito nye nitwa Veronica Siombua Willy na tuithe wana mutai witula ni Reverend Grace Kalama. Na ende nitwa mudhocha tukavikia utambanya nenu na ende no dhawi na ikulio wenda utawa muthanani wa mundi vikia na utuma ndini wa namba ili tatu kenda imwe itano na itukuthu watisungia mokulu maku na ende ni mupeano ndo kwa tambau kana ala mwithitu mwikwa tambau kilungu cha dhambalala na mukenda kukwata mautao meki buthokanyo ni muthanani wa mundi tida tisungia mokulu menu ala mwithitu mwitwa maingi muno bionange tuketha tuta vikieta kusungia ni mutukuthu watisungia muthanani wa mundi na ende ni ukulia ni chao ukuiwa kina kimwiwa ndeni wa mutwano waku ukwenda kutawa kana wina ikulio jiba muthanani wa umundi tuma ndeni wa namba ili tatu kenda imwe itano na itukutha tutaona ukwatiania imwe. Karibu sana Reverend ndeni wa kilungu. Asante sana mwitwa kwa Siombua nitwenesa Yesu ni mwaini ngai amen nondangi tengo yakwa yina kethaitho na newa nesa nundu wake osangethi nyingi cia andu mekivathukanio alama mbona nitheka ona ningali ni ndiwa ndukethia mwitu yaku Siombua onukite oneyo na kiumwa chu chonthe mwithitu ngiwa ni kukethie nini napeniye kuthi visit ka alama meba ya prison jela ya Masaku na manambia Siombua ni ngukethie na mambia matwithukicie biu na mambia pastor tuboye tunanena mambia nitwewa nitukwaliuka etha kwikundu twekie makosa ngai natwe wietai pastor wote wa Damaris Musiema ambeya ningo kede mteketui na on the my family ya Machakos women prison wa mambia ningo kede na indi andu waingi ndaweta nundu wa masa tukwa sia mwithu kesi na musiaisia waitu karibu sana wisinesa twe na Siombua mwitu wakwa netukwendete na twiba kondu wangai nikenda tutungie mitwano nunu ndito ya ngai inenete kasi kila generation ngai ndaye mautumandu makaungame na generation isu na maimatethia kwa uti karibu sana na timu bea nundu wa utuikia na kwenda programu ino ya Dhambalala karibu sana na indi Siombua wambio mundi tuisome thiani kusungia makulu. Ni kusungia makulu andu mena makulu maingi. Ekatusungia. Andu mena makulu maingi ni usoro kasungia mundu ara namba kuma ndakeze kwasia kethe na asungi iwe tene. Ndakeze na uma mutu anoni. Kananda na uma. Kananda ne kondu nekie actually niwo. Haya. Na indi bomo kwa seneta wa John Kavuvu kuma Joskana ni kule mundu ailite utwana ena miaka yanata. Ya sanda wasieta wo Kavuvu John. Asanda John nundu waikulio isiyo yuwa wakulia chambe wakulia mundu alite kutwana ena miaka yana ata mundu ume alite kuyele wakanani we siyo wa familia yake na alite kutwana akili yake yinima na jitonya ukua musi nundu niwe mutongoi niwe mutwe niwe fish and bearer niwe wasia wa nyumba yake na tona angelekanyo ya ungai yila wasewa sia family aombie Adamu na Adamu kalamie kamingi tuisoma research tuka research mabuku maingi menena maasa kalile miaka 3 etina waombwa ni ngai amesia ingewa amesia mawe kweka mundu muima akili yake yako maanesa nundu family yeyingwa laisi ona banini na eba institution yibinya ni marriage yibinya muno ko mundu ume ethiwani batonyeka ailite kutwana aminite school byo akamina college byo akalika wiani akethiwa na mbesa siake akeyumba ni cia musi nundu kibetikiye sake tothia na nduete bumusi wambie ye mwenyu kana inya waku akutethesia muka waku na family yenyu ethe akutethesia kuea nundu jila watwana utwika usumbi hungi uthi kutongoesia ko ethiwani batonyeka andu ma psychology masia akili ya mundu ume yimanesa abicha miaka 30 jila mundu ume wina miaka 30 niguo tonya ku choose the right
person already ni wakunie mikwa ni wasembi kuona kuja labda eka na yu aibanga yu nienda kusettle nienda mundu muka wa kutoa ku wani batonye kana wenda musi wakulume mwana ke umbithukise etela wambe kwika maundu tumaithela na etwala na ke maikathela ona usemo wasia even the beautiful ones are yet ku amba kuimia akili miaka 3 without unami nanga maundu without una akio kibeti wala kioka kwikala tikibeti utwa nyumba kwa nyaku karumu kamone ngwe ni nyaku ndwe bandu wenu chamukau na ndondo wika ko mundu ume etele abiche miaka 3 aibanga ubo wa kutoana na atwana ebindane ju pela isiko kwa family na kani songebyo mona ko bayikoletu na kemwitu miaka yana ilete kutwawa miaka yana ata na kemwitu ailete kutwawa ebicha miaka 25 edha ni batonyeka 25 na ke 8 ni my encourage tafadhali ubo wako tweka housewife Veronica ni wathelile ati ni twawanga subia we ni mundu ume watu awa we school wakengwa we school mundu ume autwae kubicha musina akusiaithia na watu eka mundu utemaana thikosa mundu mukamusomu wina pesa pai mundu ume we ready kwikala na mundu maiko semenda kienyeji tunatumira kwa yamusi tutesi kwikia ngwa ni Veronica maikwasio lakini makaete nyumba mesaidia ni mbilika yundo ke kwika wisona mambi yokwatana na ndu membesa nduko expect mundu ume ni musomu na mbesa si yake uyu adhiose mundu wa standardity uteumanya twe wake ana ona ndaka umalaana not unless wendo kibeti cha musi na jithe wanaila ito side chick ila utonya kumala na yo we proud ukaumala na yo ka introduce ya ume kamia meet my wife, meet my sweetheart dupe mundu utonya otwa okethia you cannot introduce ona umalite na ekale musiasia na azima indipe mundu wakumbala nake ula wewanesa we nake ko ni nena ndi asia mwitu amba kusoma amba kwithi wana mbesa mubuko mwitu ina mbesa siake sie mubuko onake endaya ithi wawibangite nesa na akili yaku yambe kuima withi enutonya kuchusi mundu na ndu nenwa kumanie chao kumanie ndi ona kuina ndeto mweme waikuya kina na kunutonya mwe na kwa niona nundu wina points yako ko bicha miaka 25 mwitu ni wailete kutwala lakini wona wapi tukanga ba 30 ni wambi yokwa nundu bekiwe kithaje thoni kya mundu mukakende ana kwigata kwenda ana kunya kende ana kunya ukethi ola wendo unenda wana ume mautwae nuwathela enda kukomia ndenda kutwa na yo yikaja kwira yelito kutwa yambi ya kwigata yambi ya kuthela yambi ya kutwana kwa upa between 24 years and 26 years mwitu natwa ilo nini sibe mundu ukukulie kulio nina yo kilekoni wase kibetikisa kitothe kiuni chagwo no kida mundu umeitwa nethe bangite but be andu metha me lakini thini wa life ukethia mundu su immediately amina college kanona amina university ni woka kwata mbesa bingi withia mundu ume uko bikaba miaka 26 27 28 mundu su change yani ena ngali ilo kwenda na upload yani ni mutu in short no ile mundu su na mwana kyo su na pressure kuma kula kuyasia hii kana kuma kula kwa friend make amemwya manda mundu osovya mali no manda mundu wakomba ninge umanisi metha mea watiko thugula lakini mea mai sikomba ubanya biblia nene tu actually ule kwata amuka kwata kindu kisio na yona usio mali tuka na yumba na kibeti kibo so ile na pressure mbingisi yakwa manda kibeti kikuumbanye mali no kwati mbesa manda kibeti musi ya mwithe na musi yo mundu amuthembo su erele myake ya 30 kana atwane akwa mbesa siombua mwana akwa na ula ombithukise wine kulo yokosu chambendo alete kutwana nundu wa pressure ya andwangi inyakwe ati kuyatwana aya mwitu amwenyi maikuyatwana ndo alete kutwana nikitumichu wailete kutwana nundu nokwigwa nokwenda kutwana we pate mundu ukula simedia nundu chuwe wali nyaku twane we mutwa ya kibeti no imwi ya kubu nundu mamindu ambiye ni twane kibeti tichu ndia kuya wailete kutwana chambe nundu nokwigwa nubikiye miaka ya kwikata ya kutwana na nundu nokwigwa nukwenda muka niko wailete kutwana we mwene undu ukwigwa na nundu yu wina mwanya utonya uchoose tondo okukwatanywa na kibeti ni nyaku nethe yaku
no kwatanwe lakini tikiseo nundu mabinda ala maingi kwa saithi wa mathina ukaseke betigeni we kiata wa tumie ni twa niwe lakini kila wanyuba mundu we matenge we iliata we na metho mailu ona kwewa metho masia itiene ulu ndukona nundu niwe we kiata wasakuye indi wanyubewa o mituki ukona makengeza kwa uni wangu asia mwana kendo katwane na ndailite kutwana nundu asia ine mekwenda wailite kutwana nundu nukwegwa ni wabika na sio mbua qualification ya kutwana tundu wembesa ona kauni na asia kiwetikeza kitodia nundu mali eyunga masia mutwana kila chunga masia mutwana ni wenti na determination you are determined to get married kwa ndo matwana amate mali sumbingi mono lakini nundu nienda maimwe mai grow together na ngai aimanenga mbesa nye kila nkusisia na muno timali ni akili nima etona obicha mutwana yeah. Asante ni kwa tialame na makuli wasunange ni masongeka ungeite nienda utawo musio nundu mundu akaenda mundu aile kwenda kanisani na muka ni Pastor Philip kumambone Pastor asanda nundu waikulio iseo ndiye sewe kulia nundu waku kana wikulelia oandu onde na ni kana se ukulelia andu onde o pastor o ashiriki ni useo muno mundu kuthi kanisani na muka na kanisani umwe nundu andu ala maboya abandu bamwe ngai no mathima nundu baube umwe ni bonga iwikala na bala ala mekala maboya imwe ni mekala na semwe ona bebani ona maundone maingi ko kuthi wina muka waku nundu ndwese kanisa umamusi mwambilile wina muka umusi na mwekua na mwende kanisani na sosia na ila mwesia mukethi wa mutonyo sio na direction oya kwasha na nywenda kanisani na bai mundu wenda kanisani na siana siye ya wa kanisani sio mbwa mwana akwa isonoka siana ila siya ya wa nyumbani yanga inde to yanga yasia manyisi ya kana nsiela kailite kwenda nayo ona akwa ndakamiti kwa uni wangu asia ni usio na muno we pastor pastor ukuthi kanisani atena muka deba ndubite kanisa na wethani matumetwe labda mukani pa stress na atumetwe kanisa tofauti kana mutumia labda for example no with mundu ni pastor na ya masa ku town na atumetwe kanisa wi Mombasa ni the DCC yake kano thani ni okay ndio atafanya father ikiwe you basa na family yake tiwo kana onekana tu cha family kiuni kikweleka we pastor yuta yukalama ti pastor kalama kwa ni pastor na kundu pastor yuketha mwende no amakanisa alama mainland ala with ya matumanayu kalama yoka itoma ilobi na kuitoma yata gona bena bino wako ikanisa ngwele wasiombua ona watu mwaba ndwaya wani ebinda yako isokwatiania na muka waku mukala itho bandu beba pamwe na kila kingi monde nini mwe na kila kingi nikikweleka ni wetete an issue ya either labda ndwe pastor kana we uyambia kwa se we pastor wambelede kanisa mweme we Catholiki ailie iso sieta division ya family lakini everyone we ikyo kwangeleka nyota kwa no natho kumyo kanisa yokoso wethi andu mitwe baya na ke referend atumitwe bandu bangi lakini ona atumwa utu yokoma na imwe kuyebinda ya lusa kuyo ibindo jimwe twalete okuthiemwe ningulilikana mume wakwa aitawanya kitonyini kwa yamanyeka kana ni pastor kitonyini kana ni pastor kitonyini I see kitonyini ona hethi wani tumitwe kanisa nyingi nono nina find ya time toka ibo yoko tukadhikuivo yo itonyini nga find time mwenga yunena na kama kitonyini nga yunena na youth ya kitonyini akamea mukawa ukethia kanisa ni wise mukawa kwanu na twenda na sia imwe na kene wa find ya time kanisa langu tabanye waisi cha muthinza ukethia na kene okuka tukaichao ibo yo o akambisia ndio shirika ni wambisia that unit jitha jinsio ona hethi wa mwithukuma makanisa meke babukanio nundu ikindu ndise ila maundu amwe tukwika metha me physical metha me more spiritual ila ngayo kuona tukwatanite na in spiritual realm me kuona ni tukwatanite mawathimo ni makomanti ya wa mathayuni maitu lakini juni nena an issue kibetikithiba na ke mume thiba na ti ati ni megwanite uwathila lazima ni thibu no longina lazima ni thibu musiusu ndwenda ai mwana ndwathima mwaningai ona isiana makaiwa makaima ni siata ko
kwithwa bandu bamwe uthaithini umwe onetha no wathi Mombasa okethia inko CCN sino thaithi bandu bamwe wakwata mwanya ona kuni mwokwigwa na ni mwina ngwatanio na nini se mume wakwa ebana nundu wakitumikina kibeti chakwa kibana nundu wakitumikina chuni chonga yukusisa. Wow. Ketha nini ngwata utonyi ngatwika andu ama kanisa maandika nayo main inland main inland nasya mundu atumwe bandu bamwe namuka anaende inesela majenzime kwa sautongo imaundu asima kavendo by the way chuli cho child majenzira to kwa sautongo imaundu asima kavendo ai muzeze kata bekwiba makwani tusioketheti obetuki. Nina udhocha ingi musiaisi adhani ndo alikandini wa kilungu cha Thambala tukabikie na utambani mwe twende na usungi ya mokulu menu ni chau ukwiwa wela kutawa ni mutai witu muthathani wa omundi ni chau kitwikite muiyo kana kithitwe kimwiwa thini wa mutwano waku na nanya naito kwisila namba 239 na ito kwitha tuikwatiania imwe naende bea mundu wao kwa asia hiyo akamba kwa ridhana ndeto mbingi mume wakwa ndaminambe nikata kana ni manthe ungi manda ayewe ayenda manthe no ndeto ya kukwani na no ndeto ya oneka tuwe kwa siku yandu measya manthe mume wake ndamina niko mansa adulake sio ndamina ambele yake sio kwa ima agazaidi ya yemetiwe mondane na iko ina zobine wakisio we nduka mande ungi kila waili tomanda ni ndawa ya utumami na kisio na ambele ya mbende sa umemina ni ukuna mbesu masai gegara na by the way ti weweka ni ju ningu ni wesimu na mama ingi mbia pastor ndethie musewa kwanda mina mbe mbe ino yithela ni kuima kaimesaje kegara ikathela akaima mpaka mama mwana siombia kwa isia nikitwa mpaka mauma nundu wa muse kuima masaeli na ndakezo umya mbe imwe bizinu kaba mundu ayamba umya mbe imwe mukambasi aya twamba take break tondike mbe yakeli bithi aba imbe ikesa kumwa ni atinde chambe thina wa kwithwa amundu atekumina yetawe imwe problem ya kindu kitwa masturbation. Masturbation is so dangerous. Na la mumbidu kesi tafadhali mweka masturbation ekana ina tabiesu. Nundo this is so spiritual. It's spiritual kindu na ni so demonic and it is so addictive. Wachambele ya kuchieka with ya kina thina. Yu mundu wa manyisia kwoko kana manisia sabuni. Amanisia kindu kingi kwa tanga akataulo keka mulute laka kwa tanga nikenda mbeke kara ikathela with ya alika mundu ni muka nde kwigwa akweto ndu wikata ekwete nabisi kwa kokoni kuito na obisio sundu tha wichao wi muito kwa undu ethia undu utakwata nde wa kwatetwe kwa wetindia atindia nima aime with the ndekesa kumya mbe ona imwe nundu wa problem ya masturbation. My boys, I know you are listening me. Ekana ina tabia isu na atumia mumbithu kese. Kila kengi ni kindu kita wa maponos. Ponos kutinda asa eti ya pono. Aka uma anundu wachao wa pono. Aisisi ya pono ilo kwenda kuma. Na ila nusu mukenda akende na pono. Kwa undu hithi akili yake not unless yeso tunga pononi. Ndakesa kuikata. Ndakesa kuma. Una usuni thina. Kwa unanena mwitu wakwa ni kuyandu kaume. Eka tumande ndawa. Mundu umeosu muya atanisi na masturbation. Muya atanisi na maundu maa pono. Na kila kengi mumandio o maluma a supplements na sarats, juku karanga, izo vitu. Na kila kengi mutethesie. Ima nutethesia mundu wathi anda kesa kuma. Nusi ni wema nise masturbation mukwatange nikenda indi bala aisau clearly kwitha indi withi ndu na noa muno no mutethesie aklearly kuma ni wa munenga mwanya indi nikenda aume ko mutethesie mume waku o wimumanyisia kana masturbation ino mushike nikenda withie nutonya kuma haya. My husband umaliza even 2 months akekia ... akitoka job anakataa kuoga na analalanga kwa kiti eti amechoka hadi amefanya na mchukia niko kwa marriage hadi amefanya nikamchukia evikete bawesu
yuwe pata ma Asia mume wake mami namye yile marekale pada na mbake yu thina ula wipa mwana kwa siombwa na mwithukesia nikana aume problem yitawa ya ego maye ndete kusindwa na ndete kwitikila kila chago na ndete kwitikila ni thina ko ila wona ikoma kibila ni nde kuthamba ninzia ya kwi justify kana kwi protect kwi tetea nikenda abange baichao baithina wendesi mundu umo ena problem ya ila yitawa libido mathina makitandani asue na mathina na ndekwenda kwitikila aende hospitali ndekwenda kwitikila ni chau kitumite athea nundu nutonyetha ena fatigue ya wia ni wia mwenu thea siandu wiola utetha sia tandu amekalila maloli masaa maingi andu amatwa kamota masaa maingi na andu makunia wakelele bidani nyingi ni nani obwa ngai ya mundu umenyita wa testosterone testosterone ni ila isawa sia sperms na ila yako ni wakelele muno ni yiwa na yeka kuproduce kiu yalita kwitha yi produce the testes kwa uli wangwasia nutonyetha no bala bandu uthukuma kwa kila ngwasia ni ati jundu kaume mutwanoni na eka kwiwia mweme wo kila kibata ni communication manda undu unena na mume waku nikenda au bingwe ngo na kila kingi umonye wendo munene no imunenga isuigo yake umukathie withie nukwiwa ninya mutongoi ninya munene musyu na diba kosa ngwika na ene withie ni wewa ni wane wandaiya na mukani winyibitie muno nikenda abinguke no imutethesia nikenda umanye ena thina mo ni chao kitumite libido yake thea nundu emena oka kitandani umukulie ula wila masa onthe wenda umbikaniu ndokwaniu umbikaniu wambikania ko mutethesie ayelewe etha ni hospitali aende chao hospitali amanye na tedwe na umembithukesie please ni namwiso bana wenyivye wonthe I respect you so much etha wina thina ya maundwani matheete muno enda hospitali andu ni matetha wa kwenda wasia kutethwa manda psychiatrists manda mutai au tethesie kulingula nikenda withie ziembe ni jitonya kwikata yatonya kwima nitonya kwimonesa ukethia mundu nukwiwa ikweli pewe ya watethwa yeah. Aya, niko kwa marriage for 12 years but mzee ajaipeleka mahali. Aiti mahali lakini si mahari kwetu. Ni duaje nasikia nimeboeka. Miaka 12. Mume ndatwa mbuisia ndeo. Ndathoka na ndathikwo. So mnika muiste. Isi baba ipo twana siobwe. Na andu ingi mekalite thayu woko super bayingwa mutwana. Etho kwenyu kuyaendwa mbuisia ntheo yatwawa paikindu chatwa na bayundu waikwa mundu ucio no kuquest na kila ndonya kunena bau nikana ala mekalite thayu woko su timu sayo aume etho wina mundu mukaka na mwitu wa mundu tio sio kwikala na mwitu wa mundu ndwathikwo muyatumana alafu aingi makitaithiwa ndaisa kukwitikila mutu anoni bado anatafuta mke mwingine kana be unge wiyete chao wiyeto bandu pia umema yete mundu mukaba kana unge wiwo musie kana unge wibana oni asia it is too dangerous na kila wailete kwika na yetu ningu mutabia jilota ne kala miaka mingi ndini wa mutwano jila mundu umo ukukwenda ilo kuya nendo kutwa tafadhali sukuma sindu isi kwa jebinda yeba wisikaba anu makamba kuoka kwenyu na ndumanya ni mambo twa ila mbui siandeo at least ni watu kama kawa musiweba tikikamba na mwami na kindu chwa ndamu zithi wana arus mwithi kwa toncheno mwi register a certificate mwithi wana certificate ya marriage at least ukue uko na confidence uone mume wake waku na ni watu aiwe kwa ela wendo utanalika kuboanga nundu miaka 12 nene siku maundu mangi yumaboye andwani masia ye mundu ume na jila mundu ume wa manyani waku wine ye ni wasia ye we muka wake ona we mutabya sindu mwende tha education umutaba sio kaida witinda na nicho kutumukwa na 8 tunaka
mayisa kuthikuithia sio mbwa numanya kanimenda kuithia eza bya chathi kila changone mwaito ne kikundi akasovya mbui akabanga athi akethe of which tiuse mundu maka kuthikuithia ni biblical mundu maka kuithia can biblical onapa tiuse ingi withia ata ninge ya mundu mutwai uyu withia ata ni mweme ukana yu mundu ume ni kiutwa mali chambe edwe irresponsible amanye ni mali yake sio mbwa kindu kila choso na laisi kisubi yawa yuko na kankula kama mutumbo kadha ya baadhi yuko sakalukula kasi ningi yana ona udhiyo kambio tinda na chao nako lakini ukathi boutique uko sangwa yangili 25 ngwezo numi anangondo kwenda ndumi ona ubia pandu basio wardrobe ni ukekea ila kwi maundu meke tumi nundu ngweno ni kukostiye mundu mukamuntu ume wake utana mcost ona ndona maana ndona value lakini mundu watwaye mahali atwaki kaki akasubi ya muka wake onake kibetikiwa mtu ano we serious ulilikana ndu wonie mweme astrangle atwa mali ukase na ile tomwenda mume wako na ile tomwenyibisia ogwani na atwa iwe kwa ukindu kicha come and stay come and there is nothing onamwe mayenda akwenyu onande kindu katwa akwenyu onako mundu mukangoi kathama mituke ikyo yusui uteomanyagana uni mwana wa mundu wasubi wai actually mundu dathoeka lakini yitha ku appreciate chao asiai yitha ya appreciation na kila kingi ndoari na sindu itotwa sido asikulatia uhathimu nundu etho wandu atulatia wathimu kulaka si mamu yetu ukathima siana sia kuata kitha kikulatia wathimu appreciation na kulatia wathimu kuma kulako ya siai kube maanisha mtu ano timu wathime ni nena ndi asia either ku andu mena tabi Yesu yumwetu Yesu wasia ni maika nena jona kila waile itekwika amande sia ya kunena na mume wake nikenda mume aelewe kiki chao kibata amande andu matonya kwithia mume maka mutabia kikwikala na mwitu mutathi andu kwangeleka ni mundu na miaka 12 ndena siana kitae ni chuka na yule la kitae kisa kuka either kana kakwe kana kibetiki kwe kana kwithiwe kukethiwa na ngusanisho nundu already otimuka na no thuku yila andu makwa kana wakwiwa kitae choka ni wandu maliko kusa no mwika yila mwina thayu yila mwina vinya yila mutonya. Wow. Wakwa ametugetedia musese wibano nikienda tumine kilungu. Aitie nienda muonda vya kibeti chakwa ni chaendie 2023 na yu chae na siana itatu na nino siye kana kamwe yu to nena. Indi embe andeuka ni ikata nongu mwenda nundu tuikalete miaka 13 ya. Mwithukisia witu na museisia nika yo mutwano ndulasimithagua na nduye ilasimithagua na weno ndikata ndulasimithagua na mundu muko waendie 2023 onania ni wa movie yoni na thayo wake maybe ni wa toiwe kana endini wa relationship na mundu umeongi na ndu tonyambi otindo musukumite asioke ni asiati manda kithiomo munena chambe tumasia iko nikenda mwitu atabanie mutwano wibo kana ndwibo ndakaliko tindio kuselesi abu uyase niwe nendete niwe unendete kwa wendu maita yaka na kwa wewe lazima wikale nake and one day kwenda you forget about her siana ni wathimo sina right ya kwikala kwa nyinya kana sikalo kwethe na ni siaku na ni wailete kusubia na nyinya ketho atonya usie ekalona siana siake no imanda kibeti kingi usia no yende sia maisha ku eka kwiyo bana jamu yasia mundu ni nendete muno na kenda ukwenda na kenda kwetisu utumaseko mathi mamanye na ithaba ye mutu anethani wathete tafadhali sukuma mbui yole tungwe nikenda mutani sikikamba mbui inenga nawe ni mwanake inenga nawe kwa mwitu ni wonenga nawe mbui kwa mwanake na hii mbui ya bikazi yingiane gwe na mbui laingi joba wakuya thome na atumia mamu sio mayosa maithi kuia hii mbui kithekani mutwano mayananga na nduwe yananga nikenda wambelilia zero ngaino kunengete siana bundene waku ukasiao ingi tila sima isusi akuitatu don't force marriage at all
Asante. Ni kwatia alatu abikiana kusungia mukulu menu mabikiana utereka. Alatu anabikiana usungia tukasungia wathanda tukite kwendani kwa Ngai. Na ni mubeana undu wa kuseisia na kwitsa kwa kilungu cha thambalala kwithwa kilungu cha kuota na kunenga nzia ila waile kwisila andu alame mutwanoni kana mundu lo kwenda ulika ndini wa mutwana. Reverend ndutabye musese mundu ndo kwate ata okwa metukitumine. Asante mwana kwa siombua na indi nitunga mubea kondu wa musaisia na mwithukisya witu wa bathambalala Ngai na kwathime na ikwekanisa sanda nundu wa utwithukisya Grace wa Kalama nutonya kuoneka kana sio Kalama na namba ili 0717292812 0717292812 kana namba ingi ya 0739990304 ngunie simu ethanu kukaovisini woke kana tuwete bala twailite kukomana ndukeji tukethayuni nundu mwia ino twite ebindani yimwe ina kwathime withiwe na chuma kiseo kubika tukomane jingi wathanda tuwukite kwendani kwa Ngai. Bye bye, we love you so much. Asante. Tukomane uninde ni wa kilungu cha tuathimwe kwambe ya saa ile sia kiokoni edho anakuyo cha kwaila.